Rodo kami tulang tibaga semuna na marapangon. Ima ditulong di sebagai tutuamon. Rodo kami tulang ima pasang abong pamong marhite-hite mariginantay. Ima nang magkalo patupulong sa dariyo. Sa tulang sa narulubok kami dulu-dulu silang na daw. Mula itong may tulang unang siya taon. Mula itong palgabe unang si Bidyo. Doon namin itong tulang sa ilo kada na tuwa-tuwa. Titi natin rumah, hurong mga sa rumah. Unik sa dia na ubuit at masantabi tulang. Pasang kamu hula-hula na marga pagkaitan. Tuhan tama itong namanggohi baso-baso na. Jadi tak isoba kita maburu cocok. Butamu dikit deh. Satu sana deh. Tempat deh. Tulang buhi kita betul mulai deh. Gurau tu mata di bata apa rasurway. Ala tatong nila lihitai pasal di bata talubuin na partogyo saat apa dia dia no. Tidak sigut di parnakok di mata dia hati. Grabe tulang. Na tahu tu from guru nami na naik karumainmu anak mula na gabi hila nami. Ima perbedaan na di batu pani huliat tadi. Didok na tua-tua tubuhin orang di bulu juga orang di badan kate. Badan di buru nami dohot anak mula patulun na sida macam karen roh. Saya dia tu rumah tangga di Kristen dah bagi hati. Grabe tulang kami. Amang buru di solo huwag kayo bidik di situ tidak kesuluru. Lupa mangan doon amang buru dah. Aku kau pernah dan kau pilih buku yang lama berapa soramu. Amang buru na buru juga ada di gudang badannya handang ada susah dia kena saudara foto. Atau ngotik spiritual di gudang si busuk-busuk. Asal titik na coba hudung nas di rumah. Solo pudik ke jorang na mutar batu pahami apa dong dari bagian sekalian yo. Amat dari bata mana mang koi pas-pasu nanti. Kata aku mau coba lagi siap seperti Jakarta seterlebok.